Ja tütarlaste 50 liikumise stardis on esimene rada Jevgenia Budekova, Karent. Teine rada Katrin Kaitšonok, Karent. Kolmas rada Laura-Lotte Võrvas, Audentes. Neljas rada Roberto Mikk, Hiiu Hüljes. Viies rada Sandra Maanurm, Top. Kuues rada Annabel Pure, USK. Seitsmes rada Anastasia Jegorova, Karent. Kaheksas rada Kristiina Savlovskaja, VSK. Tüdrukute teine vahetus, esimene rada Emma Metsandi, Top. Teine rada Meril Pullisaar, Vimm. Kolmas rada Valeria Savrasnova, Dilan. Neljas rada Doris Poolamets, Tabasalu. Viies rada Laura Andla, Priis. Kuues rada Teele Tars, Tõõmisklubi. Seitsmes rada Elina Bukovskaja, Aktiiv. Kaheksas rada Milena Suvorova, Narva.